luNkundla. Maswati lamahle kulandzelako ukuthi kube nendzaba lesoloke ikhulunywa njalo indzaba yakhe umhlaba wemvane ngoSincaba lapha ke emva kwetitolo taka OK ekwaluseni kuvakeleke ukuthi emaphoyisa eMango akuleya ndzawo aveta ukuthi umvane ngoSincaba wabapha lendzawo kuvelile ke emavikini lambalwa landlulile ukuthi emaphoyisa eMango sekavele kayithengisile ingcenye yalendzawo ngako ke nyalo elayinini sinaye umnumzane Sebenele Maziya lo watana kakhulu noma ke libekade asebenzisana naye umvane ngoSincaba lo tazivetela ukuthi yena angiliphi iqiniso lalatiko ngalendzaba sikwemukele emcango yetindzabe channel Maswati. Yebo msakati ngabe njani ka channel S? Siphilile emcango siyacela nje kancane Jozani umane usivetele ukuthi engabe ngalendzaba yayo indzawo yemvane ngoSincaba engabe wena ngiliphi iqiniso lalatiko ngayo. Msakati naso sive ngenhlanta lenkulu mina nakwendeka konke lokhu bengikhona. Umntwana ngosivele abe nama ngadlela labo umzala abadidwe yini phela ukuthi noma sengahamba bekumele bangithinze ngoba vele umzala emalanga akhe egcina emhlabeni vele beseka nami isikhathi lesiningi. Lapha ngiyakhumbula sesuke ekhaya loZitha ngahamba nomntwana ngosizala lapha ekwaluseni. Ngeke ukuthi sekunale story le okay lapha. Ngake fika lapha if I'm not mistaken besina babe Robert Zwane ekhaya butchery umphathi wemaphoyisa eMango. Ena ngikhumbula kahle ngathi khona idocument lesayisayina lapha ngoba lenza ngilapha nje la sekunale hardware khona safike sema lapho kwayikhomba umntwana enkolo. Nekwathi kwami lengakuva umntwana ngosi emaphoyisa eMango wathi akakhele office besuke lapha kaTsasekho ngoba kaTsasekho lapha labakhona khona babuye basonzile la kuze kutovikeleka leli bhizinisi laba bemotha lapha. Ngabekisa nje ngana kulokwendwe umnakethu uKhisimusi Maziya lapha ngibaka kule complex yakhe lokuthi abeke na station semaphoyisa lapha ukuthi utogadzeka lendzawo kwaba kanjalo kwelapha umntwana ngosinaka abeke emaphoyisa eMango. Izaba nje ukuthi bathengiselwa ngema ngisho enkantolo ngiyakuphika vele banikwa kusababekele le office lapha kuze kutovikeleka leli bhizinisi leli lapha. Engabe nje sinemcanco uma ungaveta ukuthi ngaphandle kwalaba lobabalawo engabe bakhona yini bemndeni wakhona kuye umvane ngoSincaba lebe bakhona labangafakaza ngalendzaba. Nangikhumbula kahle ngimile bengisuka nemntwana ngosekhaya ngoba vele mina bengihlala naye ngifane ukuthi vele ngingumndeni ngoba laba ngumalimu wami mina umntwana ngosi labo umzala lababili bebale ngesheya.Ekukhona ke uncabeni nje umbona umzala lapho ke ibeka selidizini yena. Umntwana inkosi nje nangikhumbula mina bekahambe nami ngoba namake bekasele ekhaya inkosikazi. Vele bekavama lokusaba uhamba nami isikhathi lesiningi. Sibonga kakhulu sicela kuva nje ukuthi ucacisele umbukeli Thinde Jozani ukuthi engabe umvane ngosi ulikhiphe nje licace ukuthi wabapha indzawo noma wabavumela ukuthi bangakhona kubeka lelo gogosana lapho. Ngekwathi kwami umntwana inkosi wabavumela ukuthi bangabeka leli office labo ukuze batokwathi ukuthi basebenze kutogadzeka nalama premises emntwana inkosi hayi ukuthi wabapha bengikhona nje bangisho ngisi ngayimela nasenkantolo uthi ngathi ikhona le document lesayisayina lapha ngikhumbula kahle. Cha kuyevakala kakhulu babemcanco kepha ke njengoba ubonile mhlawumbe kuyo imisakado yakhona la noma ke kudota inkundla ekuxhumana nawo umsakado sibonile ukuthi indzawo yemvane ngoSincaba ingcenye yayo seyivele ithengisiwe engabe mhlawumbe emagama ekukhuda ngimaphi lo ngawaveta ngoba emaphoyisa eMango solo amile wona athi indzawo bayiphiwa umvane ngoSincaba. Oh mina ngikhona phela bekunene emaphoyisa eMango nabe kubita ukuthi sibuka nemehlweni isiphikisane sikhona ngikhona mina nje ngisho ngekuthe wona sicha bekunele phela kasuthu nangabe siwendlulele evende emoya sebasala abantu badidapela ngala ngemuva lenguthanza ukuthi wekunele akakwendanga ayedvana kwaba nebanabofakazi zoba ngisho nje ngisikhona le document lengikhumbula ukuthi sasayina lapha manje ke vele sebangayithukusa nyalo kodwa nje ole ngisho kumina umntwana enkosi azange sekaphe abantu umhlaba lapha wanika nje ukuthi abasebenze lapha hayi ukuthi balwanyana
ukuthi bathengise uyabapha. Vele bekavele njalo khona umntwana enkosi noma abantu bamcela kuthengisa lapha kungenalisonto nje leli laqeleni. Nalo shokuthi nalo selitawuthi walithengisela umntwana enkosi leli lapha eqeleni. Nalo ngekwathi kwami abathengiselwanga kuphela kwaba netivumelwane letithi icele bavumelana ngato bona nemntwana enkosi. Cha, sibonga kakhulu Mcango. Loyo ke bekukade kunguye sebenele kwaKamaziya lebekakade yasebenzisana naye umntwana enkosi Ncaba. Lebekakade ke mhlambe indzawo letinengi bebakade ke batihamba kanye ngako ke